Speaker, he sixth session of the 9th Legislative Assembly here resolution 8 schedule of the Constitution of India Mizoram hitel turam hala ni rose tiang deuh chi hi sa zukwa somkwa pakhat March ni somni pathum akhan puwa romoya khati hunlaya vanwa constituency bial to MLA he huna hian alo pulut to a heta hian mi pasarin thu soin kan Chief Minister hlui pani ulal than hola khati lai Chief Minister le Mizoram thanga leader of opposition ni lai te point thatakin an lo thlom heng he ani he resolution hi boy pui chunjom khal nin ngai ven a hlo hle a tuna hian enga ti kher nge resolution aron lu amma mi porin thei mai lom ni ti zona om karinga amma mi kha kan thai chereng reng lova 8 schedule to the Constitution of India Mizoram da ani theina ta na kan nor chak le zual theina ante sarkar beng a kan deal me kahi a alu nat le zual nan an ngai tu na alu tam le zual nan te news media po han enula nimina tangkhan coverage om to chu tiang chuan nor na achak le zual theina ti in resolution hi putlu ani kumsang kwa somsari panga khan Mizoram Legislative Assembly chuan Mizoram Official Language Act 1974 chu passing gazeta ti chuaka reitak ataka manani lo nuwa sangas kwa somriat pasari August ni som panga khan notification ti chuale ania Official Language Act ang hian Mizoram manani to turani mana theini ti ania tin sarkar hasa khan kumsang ni somni pakhata khan circular ti chuakin notification lo omto notification omte hi Mizoram in ti chua le turani e ti in thuchu aron siam ve le ta a speaker India ram dan pui som pasari na hian tong pombik official language tar langin article zathum somli pathum na tanga zathum somnga pakhat na tikhan aron chai tabika aron talang bika constitution toblama khamika inhoi khan schedule aron siama schedule pariat na khan India ram sarkar in rel bona le ro rel na tungman thei bik official language ata na than tong somhi pati atira som pali ani atuna somhi pani talan ani ta ani kan soidan be ra chuan India dan pui e schedule ti anita a he schedule a hian India rama nam lian deuh te hian tel andil na sakhop maya tuna hian tong somthum le pariat tel dil na oma heng ti hi avai deuh thoin state legislature bilemo resolution panga nor ani speaker Mizoram e schedule a tel ani chuan heng ham thatna te hi kan nei thei do na pakhatna chuan India Parliament ta kan MP10 Mizoram in thuan soi thei to anga chiang le fia le zualin mani tong ngein del hitlanga kan ayo ten thu an soi thei to ang tin apanina central service hemi IAS IPS IFS le adangte service dangte hian mains exama Mizoram in kan thlai ten an chang thei to do na Mizoram mang thei te tan All India Service mo Central Sarkar noya nadil na clean na all les walto zok do na ni pathum na chuan Ministry of Education noya hian National Translation Mission oma NTM hian e schedule tong om manga lekha buzia te tong danga le aboi pui thina he lekha bu tha tak te hi tong danga le kong na satakin kan lekha bu tha tak te hi tong danga le konga na satakin ma ala thei dona hi han mizo te tan mason na lian tak a thlen thei kan bei sei ani tin apalina kumsa zakwa somnga pasaria din National Book Trust noya hian book club sing sari sang hi chuang om to in le khabu phau chu run puile seminar te an bot sei thina
NBT hian chungchang le khabu ti chuakin Mizo tong po a tel ve a schedule Mizo tong tel ani chuan na sale zualin kan ziak mi te tan kong in hong thei dona NBT hian angai ven le sual don ani to speaker a toy zong in hanti to mai la heng Sahitya Academy te Central Institute of Indian Languages te Technology Development for India Languages te hian nasale zualin Mizo tong tan ma an la thei to dona award te le thil chungchang a le lin konga te a zirbing na konga te ma milak pui thei don ani tin parliament a Mizo tong atong le lin angai to don awangin mitam tak tan na dona chu ba ka chun AIR le Doordarshan lama Mizo tong manga program tam zok anei a thei to don awangin ei zon na konga kan thlai tam tak te atong le na konga te khatiang anin man na apui don ani po speaker schedule Mizo tong tel hian ngai vena hlo na rei to hle a kan political party nei mek te hian manifesto kan da zel homing ka fia kum sang zakwa somkwa paruka wai me general conference ngopa ania khan Mizo tong schedule telani thainan sarkar chu ma la tura tra antina resolution po central way main alo pass to tin NGO lian tak tak te MUP MHEP Young Life Association Mara Youth Association Young Chakma Association Young Bro Association te Zirlai Paul MZP MSU Chakma Student Union Bro Student Association Mara Student Association Lai Student Association Mara Student Organization Bom Student Association Pang Zirlai Paul Ranglong Student Association le Siam Sin Paul Pi te po in schedule Mizo tong da hi anlo support to Mizoram Mizo Language Development Board te po hian mi tan hian asangin anlo kom to bok ani tin sarkar ma sa khan Mizo Language Development Board bill sang hi som hi pani kha he house hen pulutin pas pui anlo ni to February sang hi som hi pathum khan Mizo Language Development Board office chu hon ani le he board hen na satakin Mizo tong ti mason nan na athoka schedule la Mizo tong tel ani theina ta na boi pui tu mu mal tak nein task force te adin chauta resolution hi athara pasani chuan nichina ka soyang khan news coverage kan nei thar dona boruak thar kan neyanga central bank atheng dona chu chuan khulama schedule tel kan dil na hi ati chakle zualin kan ringa he resolution mang hen na sale zuala malak ani thei ngei kan be si ani ti chuan post speaker he ka resolution schedule of the Constitution of India Mizo tong hitel tura malak ni ro se ti hi in soi puya mena da pui ngei turin he hausom takhi karan nge ne kalome post speaker resolution nei tu na move like ha tlema medical check up kan nei de zoko wan kan suak zoko maro chu helai hi ya kan ngai thak tak ang khan kan ho tu ma sa ten Mizo tong schedule tel vena tur sa zo sung kwale pakhada de khanan lo he house in lo pass to ni mar chu veni thengin la tel lo bani ti kan thia vena thar thole ani hi alom kati he sung kwale pakhat sarkar hi khakan ngai thak tak ang khan senior te numa congress sarkar la ya ma lo lak to ne congress party chuan hei chu tha kan ti vena pohen kan support chu ti rual chen la hi schedule of the constitution to the constitution zo adikem kantive ani chu schedule to the constitution of India Mizo tong hi tel tura malak niro se ti hi sixth schedule to the constitution of India ti te nia 8th schedule of the Constitution of India tika nakina bill ne tuin
hello berturam hangkan ti ve ringot ani chu ku speaker helai voine kan resolution hi chu soitam bak po ngai in ka hello hemi hi kan tel thei chuan malama kan zoram kalzel tu le zo tong kalzel tur tan po mason na duam tak ani indian kan nia kan tong tel ve talo top mai te le khovel changkang chho zela he tong hi se hemi h schedule to the Constitution of India telve ani chuan masonara bipoi mo tak thang thara zel te tan po ani chawang ti kha chiang heng kria support ani ti kha toy tengaron soi ne soi ri phal to silo toy te ten soi zel to me to speaker hello me voina a schedule of the Constitution of India Mizo ṭawng hi tel tura malang ni ro seti official resolution lo lut hi ngai to na ti thui khop maya alom ome ti zawa ngai to chan lom om takania film khurna tur a phek le lam han keu ero chu ngai tela a mai ro chu sarkar kal to sang te a kan malak na kan ram kan namta na thatura ngai to na a atam zok ten kan lo luan pui to thina chu ei sedula Mizo ṭawng tel hi chu akong izong te nga ti hian kan mi ma sa te tangin man lo la to a chu wang chuanin sang khazakwa somko le pakhata te po official resolution ni lo ma seng private member resolution po e house hian lo adopt to a voina hianin at chak le zona turin sarkar resolution a lo kala hi tiom tak te po ani theya a that na kha kan soya ke asir le lam atanga han soitel sarkar in kan adopt a hemi house in kan adopt a kan bosi chho huna kan film khurna tur lam hi claim han soitel kan duwa chu pakhatna chuanin 8 schedule tel nam pui kan lo ni to a parliament a kan tong te a kan ti theya UPSC exam a po kan tong te kan chan thei hi chuan kan tribal status sa voina special provision sa enkol na kan ni tam tak te hi he kan in humhim na bang te po hi reivak lawa hianin e khai nam puyan nia e chidula te po an tong te po om tolom min tiangim chung konga chuan kan inner line regulation kan nei mek voinia la enkol de le hum hal ngai kan ni na te po hi e chidul khen ha engkim kan tong om to nuwa chuan kan nam himna kan ti te po hi adir thon phangem tin voin thenga income tax hoten aron lu tumana satakamin boi min ti laya tribal kan la ni na te chutiang te wanga kan la him ram na hi chung huna chuan a din muni der thong em ti te hi a phek le lam keu te langai ni he house hian lung rual taka kan pass a that rual hian chu ngai tu na nei awang chuan zirlai pol MZP ten rei tak hemi chungchang soi hian ke ni minga hruai tu kan ni lai po khan betam takin an du lai khan ala zir china thalo mo sarkar hian zir chiang tu te se ti khan kan soi thina ni a mai ro chu ei kathira e chidul tel to ho ka en hian enga tinge kan chen om kha se ho te hian e chidul tel hian la dil lo na ka ho na ka mi se pu e chidul tel hian tingan dil lo o katia lisa hian ka ena e chidul hian kha si hi om tat lo ni e chung chu ania tundin muna ai atel to ho li si ka neya kan ena a om lo vani tuna tela hian ma se bodo ho te an oma khulaya asama kon asamis te po om to a chu tiang vel chu ania hir hi en de ulek chu anga in ke khia ama ero chu kan mi thiam te tin kong sanga voin dia kan rual o em na kan nula tlang wal service lian tham all india service kan lu thei lo chan tam taka po hian kan nam tong nge hian en ziak thei se chuan a khoi son set tu po mi zo ni ngei do na ai dik tu po mi zo ni kha ngai do na chu wang chuan all india service ate po kan lu thei na tur le kan rual o na DC level ni mo chief secretary level a po kan nam om nge se kan du na te kan DGP te po kan nam om se kan du nang te hi a chan na kalkong ni thengem thil tam tak kan ti don hian aman pek then angai ve fo ani ti hian bin convince
เองเล็กโหเลยฮีลุงรัวตะก็อดอบอันนี้จนเก็บปนกับผมทับปะจุดที่รัวชวนเฮกันดวงฮิโลกัลดอนตาเชตู้ปกันสุรการังฟิล์มคุณตัวน่าการหันสวยเทนขัดเราขัดจูการนำหิมนาตัวลายฮีไงตัวเตลเซลฮีง่ายมังเอติจุงินเฮเชดูลามิโซจงเตลจงจางการหันสวยหัวโปฮีหันอดปะการบอจิโชนักงอาโปมาขัน private member resolution นี่ government resolution เราคัลชวนอัดสักเลยส่วนเดียวตัวร่างง่ายตาอีละจุดที่ง่ายคัลชวนอินกันอินเดียสุรการละมาจังพอินหุ่นช่างสังอันเราเตลโตชีนะ 21st amendment อาเต้ 71st อาเต้ 92nd amendment อาเต้ขานินเสดูละเฮียดินจงอันเราเตลเบลตัวนี้จุดที่ง่าย amendment มัสเบระมิโซจงเตลอันนี้เทนตุรตานะมาลักนะให้เฮาสินลงรัวตะกะกันติเทนโซดาลงอมงตังฮัลโหลว่าไงไงกันเฮาส์ลีตารินเสียด้วยเสียด้วยจันนี่เราซ้อมังผู้สปีกเกอร์ให้ทุนการจับจากกูดกันมังโดนะทุนการช่วงที่จูนำอินเจตุรินมินเบย์เสียอันนี้ออกมาข้ากันเป็นบาดเสียตาเช่นช่วงกันเสียเราปอนี่ไม่เทียนี่หลายนี้เจ้านี่เราเป็นทุนการบีกอันนี้จูเต้นวันนักการทุกเฮลเจียงกวางตักมายาจิรบิงนั่นเองเนี่ยรอนชอบสวกตู้กันรินโรลเบอร์ฮีมิโซ language development board เตอันนี้อันทอกเริมคบมายาอันจุงอาลอมทูกันสุยาเต้นว่าดิ้งข้ากัน resolution ฮีเอลายเฮาส์ายกันเริ่มติดฐานชวนกัน modify ฟอว่ามานี่ลูกอาปกกันตีส่วนชวน of the constitution nilovin through the constitution tikhatsu a constitutional language zokin karinga khatati danglam kha ke pothat kan ring ani ten tuna kan ngai thak ta angkhan kan scheduled tribe ni nate a khoi buang em hanti lai kha scheduled tribes order 1950 aoma kha scheduled tribe kan ni na ber choni a ka ngai rengin Indian independent tiranti kha alaoma maro chu e megalaya te state an hania six schedule hi an kengzuya district council an la nei renga kaini chu salai adc pathum area chau kha six schedule area lo ni ta la ya hi chuan har san na kan la to thei hi om mai om ngo abik takin municipal area phe hi chu non tribal area ani to ni chu wangin in thana po an contest thaya kan mayor po ni thei to a sum don na kan khwa khir thei lova khatiang kha ani thua to maya Hitu reintroduction of district council for the whole of Mizoram state. Titahi party tin hian lungrual hian in angai tu zirbing tu hi in siam taila lungrual kan ti le te la thangem ti te min ngai tu tir ani. Ole an rian angin sangkat ko sum ko pakhatan lo pas to a kami tumpo khan voi ang hian lungrual takinan lo tia kati lion leader of opposition Mizoram thangana atong kam man phei ka chu ei hi India ram in pum khatna ta na tilpoi mo takani alo ti hial ani amaro chu an han the thak khan Ministry of Home Affairs in tun hun tan chuan hei ngai tu kan tum ri love tin anon chan ta ka wang khan voina hian athara kan ti le alo ngai ta a emi ngai tu tur hianin president hian article 344 noya hian commission adin thianga anding me ka chu commission din chu parliamentary committee alut le turania parliamentary committee hian lok sabha tangin members som ni rajya sabha tangin som members som thum an oma chu mitangai tu tur chuan tu na hian deal na dinglai som thum le pariat a oma mania kan central waimet and home secretary anjuk biak tum khan hei hi anjuk soinon le hial khani a ta chuan khami parliamentary standing committee khan angai tu trap to wangin in ti don chuan ron dil vat ro in tel lo palang ti khan aman mo thak tu an ron cha awangin voina hian kan BOC te thut lai po kan thelu man lo kan han ti chung ta a kan hriat tiam tlan
kan be se ya te chuan hemi deal zinga hian khasi te po an tela tuna hianin an be ve na sa a tin Manipur lam te phei kha chuan kha kong zo te nen na sa takin an be thin kha naga te ro hi chu trong common language man an nei lo wangin han deal chi po an ni lova aruna chala te po khotin deuh thoan in China dang lama an vegetation dang lama an trong dang lama chu wangi Hindi khu le lama chuan an advantage ania common language an mang the na an ni tan deal angai lo ani tin India rama hian nam lom pathum trong lom pathum mang Aryan le Dravidian le Mongolian kan omani Aryan le Dravidian te hian h sidula an trong an da to cái này Mongolian hậu hiền kan la nei lovani so van suan kan nei ve hi a hun to kan trong hi Tibeto Burmese angai ania hemi kan trong ang Tibeto Burmese chen chuan Tibeto Burman ten tia khovela hian he trong mang hi nuai za le som ni le pan ni kanoma chu khovel trong lian zinga hian za pakhat 0.01% ani tin Mizo trong hisang ko som sari palia official language a heta puan aloni to a tuna adil mek som thum pariat zinga hian official language pakhat ma antil lova chu kan chuan lam thatak atling bok ani ten Sahitya Academy hian regional language a min recognized to a award engamasat kan dong to a hemi hi kan lo ti chuan tuna Mizo trong kan ti a hi Mizo trong chau hian ni lova chibing trong te ne na zuk tham khom feka khate ti hausak tum khania hemi chibing trong dialect kan han tiang te po hian hemi nuai hian award andong ve thei to dona ten first fully literate state te kan lo ni a om ve viau to a Google translation a hian trong zali le som kwa zani le som li le pakwa aom to chung zinga chuan kan tel phato a tin Linguistic Survey of India hian trong mason mek rising language thriving language anti zinga hian kan tela hemi kan language development board hovina India ram state frank le Myanmar te Bangladesh te America te khovel mun frank a Mizo trong mang zat hi an ron chiar chuak veka tuna hian khovela hian tuna Mizo trong kan ti hi mak te doi ni le nuai thumin kan mang me kani chu vai Mizo trong hi ate lo ani ate reng lo alien ani ten Assam hian SSLC thlengin Mizo trong zirnan siam toa Meghalaya in BA thleng Tripura hian high school a ten Tripura University hian certificate course alo peto boka Manipur a hianin college panga a elective subject ni in BA thleng zir thei ania nehu hian sangkha ko som ko pasaria alo pom toa Pachung University College hian MSc na sang ni som pariata Mizo trong alo nei toa ikfai hian sang ni som ni panga anei le a MZ iwa hian PhD degree thlengin Mizo trong alo lak thei toa ten kan sinot fry to the point trul anti thu hi kan chief minister kalchuak Mizoram thanga po anlo soipui to ani tin Mizoram Law Commission in trul antia MZP le anwaya in affiliate housing chi bill zilai pol zong hi pariat vele mani ani an tra antivek an pom vek ani tun ma khachuan MZP hian chi bill an nuaya in affiliate ho mit mei an venga chuwang chuan reservation claim an ne tu nai roi chuan an pom to ania tin MSU te point an poma Mizo Academy of Letters in Trul antia Mizo Writers Association in Trul antia Delhi Mizo Zilai Pol in Trul antia Mizo Literature and Language Teachers Academy in Trul antia tin Mara Iute Young Lai Association te YMA MUP MHEP ti zong in Trul antia ti chuan pu speaker a hlok na kha kan ngai thlato ka soinon lovanga ama ro chu tlem kan bel du chu 8 schedule kan lo chuan kan thon thu le a kan Mizo trongat le khabuom ang reng hi khovel trong sang mang hian na sa takin warzokin le lin ani to dona chu chuan khovel hriat min hlo tir don ani
the National Book Trust hian schedule mi ho hi exhibition ati sak thina chunga te chuan exhibition a kan tel ve theianga kan tong alo dar sau zel don ani ten tuna hian Central Institute of Indian Languages anti hian Mizo le khabu tam tak ala khom to a chung te po chu wor le zola kalpui thei alo ni don ani ten amadang khachu kan soi to a kan soi le du pakhat chu Mizo na thak kan han ti zinga alam ri ka tong sang de ber chu mara tong hiania mara tong mara hianin consonant hi atopa hian an mang lo ni man na chuan nei nan mang kha te ni chu wa arik dan adang lama consonant da chuanin arang mang lo reng ni anti nan palak kan ti kha consonant ke kha ni chuan an lam velo pala an ti ni chu tiang zelin tuipang te po tipa antia eng kha an lam ritalova tong kolong kan ti te po nge tu kolon te ni chu tiang chuan a consonant khan lam rilovani tiang chuan in sia hatla antia sia hatlang ti na nia tla anti maya khatiang khanin handa chuan in a rang chuang mi lovani mara tong hi kanin lai em tho ani the chuan zoi so in common language sia piang dona in bar chen lo common language in ti lui chi pon lo ma hemi h schedule lo am chuan heta kan trong sang kan la do te phe chu poi trong de vek zo kan ni kha ti khan kan form khom zel nga pakhata khanin a thalai le alam nuam piang ka chung nung zel nga survive zel nga ti chuan kan trong hi alo house tu la kan vai kan pom thei hi alo om mai dona ten hemi lu sei trong kan han tia trong upa kan ti hi kan thian te kan chi peng ho trong a hian trong upa ni reng lo ni lam kan tia lam pui de kan tia trong upa kan nga ya kong kan ti an ni chuan an mang lo khatiang khan ke nin trong upa mo kan ti hi kan u nau dang te hian trong upa hian an lo mang chuang ho lo tiang chuan in atira chuan trong khat mang lo tla sang ta kan ni ti hi a chiang vin ka ria mandeu khan chura thon thu ka release a chief minister in a chura thon thu an le lim te chuan a han release te chuan tia kha khan kan namin pum khat na siam na se em ni chura thon thu kan lo nei vek ani a ming a sang mai ni chu literature min por khom tu chu anita to na hian Manipur lama Mizo Integration Council allowing ta chu ta chuan a ho tu te chu he Mizo trong kan ti trong thiam mang lo pai de vek an ni man nian lo sin kan in koma chu wang chuan he trong hi ti hian kan pom tlanga kan sawa ya kan trong sang ne hi ta hian in kan fun khomanga chu common language angin aron chuak don ti na ani heng te hian lu na tam tak an in ka ria chu wang in nungrual taka kan pass thei tur hi lom om ka ti he pan kan thlop ani alome